Kemudian balapha daga hima so yong haka kerteng uba rusting well thaba haka khat sautre unailar arja arpusan jeka National Human Rights Commission NHRC kebadai halor ke jingsha ktakti Nonghikai School na amrang haka laipo tarik unai tung arja arpusan hakibor Pulit ke Assam Forest Lokra kalapen long ya ke Commission haka laipo tarik uleber arja arpunrio ban betha ya kibor penya district kari Bhoi ban Jubab halor ki sin jam bakumno bat kilale ayu halor ketika jingja Uba rusting well ubariu noilam rangba nakahima so yong ulang mudui siya ka commission bagi Pulit ka Assam Forest kila wanrung jubor siya upur usam ka Meghalaya bat ktakti ya ki nongsong snong hakaba Nonghikai ula siya bom siya Shoh nalor kani wat ya kolok jong uru laktakti haka jingale jong ka banyada bat ban pelat ya u Laong balara yu siya Lokra bat ula siya bom dusman hadu banda jingem bat mong haka met kapat bat kibor Pulit katanat Forest ka Assam ki klempen siya ya ki daw bat kila syukit yu teu Nonghikai School bat bom yu haswa ban pelat yu haka tehi kamit. Kemudian kedawa ya kibalik dusman bahab ban pensitam kat kum kaan ong ke hukum na ka commission kabla betha baki bor penyat district kari Bhoi ki ban pa ya ka action taken report hapo sautayo. Kumta ka khanyo tarik yayong araja arpunrio ke bor penyat district kari Bhoi district lingba u deputy commissioner kum ka jing pentrai kam ya ka hukum ka commission kala betha yo chaitanya awasti IAS subdivisional officer ka pathar khama civil subdivision ban khot ya kinoyalam ka hima so yong bat kumjo ki basak takti bakin a ya ki saki sabut ki babyang kat kum ka mudui Nolor uba rusting welcome unong mudui bah khmat layadon langru doba pidion lingdo thaba acting lingdo ka soyong lingdo shim uba estan sing jana nong bat sirdar ka snat hima nong wa mautamor kiriu rang ba ka hima bat kiwe pan Habakran sekilat pathai kubor uba rusting well ulaong bakajing shim khia ka commission hi ka aiman sim bat kum ka jing hikai baki bor Pulit ka Assam kimdei ban nyon banya ya ki nongsong snong khapot ha Meghalaya Ulaong bagajing ja haka laipo tarik unai tung arja arpusan yaki khun ki hajar ketika snong kabahap hima so yong kalepen bitar bat kumta kum ka hima ka sim da ka sin jam ban amai lat pandon ki bakhen ki nongsong snong kum ki marat bat benram bagajing sim khia ka commission kum ju ki bor penya district haban pen pau ka jing sngongo yaki Shoh ulaong baki para khasi kinhap ya kunting ban ailat ya ka Assam ban le try kle ha ki snong ki thau ne ya ka khando ko sia bat benram baka jing khang ka commission ka ple ban ai ka jing ada ya ki hok long briu man briu kat kum kari ti sensar kari ha ki babon ki liang bat kumjo kan pensitam ya ki bale don bor Ulaong bakum ka hima ka kentui ki bor penyat district kari Bhoi ban penstat ya ki kam khnang bagi khun ki hajar ka hima soyong kin yo ya ka hok jong ki bat bakin nom sa nyon ben hanu ru Ulaong babun sen habaya kran khaput ki politician ki ja kendong bat kani kade ka jing ka bakrau bat kumta haban thau la ki lat ki lenti banyada ka jingwan jengi sene kum ka hima soyong berowai ma wan ha ka dor jok seti jok hima soyong bat ka don ya ka snat hima no matemur ka basrisha Nadu Lokra Korchok hadu orang ini kita kini kiba kahima sayong kapai aduk muta banam snow plaro kawe di benta kata long ba kahima sayong kasensar sadu sa Korchok sadu Lokra du sadu rani kumju kiwe kahima no klauro kasensar su sa balakawa kahima no spung ro kasensar su sa tai komputer kahima meliam no kasensar su sa para tikini kijaka ke bangiwan dihap po kasensar dan hima sayong tinggi dot ileng dot jadi sebatai bah mereka main ke bokong sanduk ke bangiwan ta kalong ba kadon kawe ke jingjia ke basnusi bagata kalong ke jingsa ban ben bagajing sa sok ben kini briu ke jongi ke besong basa hang teh po amreng kane ka amreng ka hap sepo Meghalaya ni ka Assam du ta ka kam bahap sa Assam andai kamdon ni ki kot slam prisha ba ka hap sepo Assam dei ni yang ha kanong rem kum ka hima ba ka hap po Meghalaya kini ke briu ke jingi sa sok ka lai photo dei Benai benya. Tekani ka snap jong ahzab san. Te suai kata dei mangi na kaliang ka hima sayong ngilai bu I complain hapo UCM jaka district council. Ngasu banai kublai ba syam mo syam bor ja I belong CM to kapot. Isim kiai kan ka mari bu jong thok mangi ba Assam an crutch. Igini ke jaka narling perkhat hadu mau tamur lo snai ka Assam Forest. Snai ri. Nata syata ka ja bat markhat sa ba jirang ro atau ka umsyuru ro. Bawa pun kela umsu. Kini berkait ke isu ki bangi. Hadir bagi bu jeng thok so CM Mario ataka jeng thok. Iba syambor lang renjak ma kum CM tengpot. Ila bu kawi tarik banlek jengok ite ke jaka ka ka live photo tarik. Hadir bala bu tarik bala bu sata banlek jengok ite jaka. Nda poi sedang nanti pu apangkar ni pu apangkar C tu.
kibat ki Pulit. Kibat ki Pulit tengim tip iki ang badai kata curfew. Ngim tip. Te mentaru sebil puling orang kai ang ngim tip kata pulang the curfew. Tingilek la kalek CM jing lek po hidup khar banga. Bat so Assam press ang badai curfew. Tingi wan fai no. Hadin megalawan fai. Tinglawan fai. Poi tang hani hono po hi. Yo khabar pada batau Assam press ula lek kem wala Shoh ya ki uba nores. Ha? Bat kari dalen ba. Hang teh po amreng ki beri gojegi. Ki Shoh kira asadu selokra. Ki bom ki Shoh. Tengi ngim dan lak sudah kemui pat. Atau kepor ngi karpat eksorka te udisi ro da buram la simkia la pelak na iki. Udisi ngi ai beli udisi ro la simkia ke dekap. Tandai ai ka basa kalong ba kini ki beri ki song seir musim. These Assam press they always try to deprive, to insult, to harass, or people like animal. They treat. This is to totally violate of the Article 300A of the human rights. The four basic points of human rights is Article 300A is right to shelter, right to livelihood, right for employment. Kita berkhot kini kibenta kiba ke human rights kadang. Tapi kai kebal ngok kalong bau tu Assam press ukhen ye kini ki brew jingi kum kimra Shoh pe kumta. Tingim dan lanti da kemui pat. Ngitip ka state government hakapo jeng bat di lapang kum chief star kila asan. Bakirim sya ben bot politics. Ye kini isu bodar. Tingis ngutu nama kata di fai si put syam dok kalok ko. Leka de history ka ban kong bak hima sayong. Ka ai ka jeng tho sa national human right po Delhi. Ngibu complaint si. Ngi ai khublai ka pang ai kan commission. Bamario kajing tok kala sim ka kambal la restart kes mata persyak Assam press tagaraw kani ka dikawin ni lesson ka ba kong san baka hima ka sim senjam te manta ngibu ka jikarpa sa yo pasti osibil ngila ikran mata ni ang pet sar khap an sim bar khot ki video we have full evidence so please take it include all of videos photo and all bar khot ni download ki slip dawai ring download bar khot te uang priang bar khot submit kembakalong tingidan ka jingkarmen ka bakani ka kam ka sapoy saka kabaseso kabamut baki tei kibri besang pok bodakin kam sengai ban pelong ai kibri kum kimrat te kane kala sa ka we ni ki jingjia ka baka himas ayong asim ik sunjam ngajuang sa balik pot se ko sero ka jingle jingi undai kembali arseling kum to kam dei ni khon ni kani hapok supreme court adung takadan hapok high court ni high case kerpang bet tang himas ayong menta karon ka case ngila karpa saya chief justice saya court badan buram do kepala kan subhaban sim kiai kan kam makalong very sensitive create bak high court badan buram kan sai ka jing besar bahok bangin sa job ikan case persa ka Assam namar ngim dan lenti tak mai pa la dai kran ki kwer ki kan dispute henry kam arise with dispute ka basai kadar hi ka kum ka minus ka bah ka electric benai botu ku snam ka knas pa na ku ar kila tho hang to belasan amut ki chief star ba ka dai some difference kemud that area of difference area difference kemud au sia kam kan kuno bala banai ken rei matang ni skmat ke mas ayang ban kam try manginam ailat ba ka jaka jing sin sin kelai ho ki basang babun kim dai ki khasi ki karbi ki garo kan te ka jaka ka ke jong ke mas ayang kai mata kadang ngam meju kan mau kini ki benta kalong ba u khasi jing thnyan tak hamat pran ba plus bejar balai ken untrek ban song sport berdat takadaw ka himas ayong takadan ka thong badai job ya kanai kemut ngin penbor ki brio jok hima bakin song snong stai ban rap wat ad mentaro ngila pusang ban ai ki pata bar pai ngila pentip udusi bang ngila already ngila ai pata nang bangin yo ban rap ban riang stai ke jaka ban pen i bang ilong tra lungkum taka ka susasra kita kilong ki banta ki bang dan batai ni ka petition sa po kan national human right hai ka setri jong ka himas ayong but dia baik dah kerteng juga snap himan wa motomor so yong ling do ship pat kumba julong kom hi ai address la batong la file la kerteng jong rusting la thaba ni ai address kata ka de kisah hadu mata kadon kata ka address selong tang address ni ko kai de ta jing tip lang jok himas ayong bat snap himan hakatu ka bajia marajia kam tu per tak brom ndai bo ngakran da kumoi pat la rajia e ke jingjia apa botan deh jak pat MLA jak pat NHRC jak lo khoi DC popli le la jak kena lam ten poi se tengi ke himang yeng rong ba ngim sal ya ban mi sakmat ban wa ke kilat ki bak tak lo ban ni penbor ni bi ya chak ka national menta kawan ngono ka jing hukum ka jing betha napo Delhi national human rights commission yau DC
But unpendat ikan kis hapo sibnai South Tayo within 4 weeks time has been given to them to complete this. We have full evidence enough to show that this Assam forest has assaulted our people. They beaten like an animal. They threaten them, harass them. Even they are trying to deprive us also. Kita ngidan full evidence ke baki, ngidan ke video, ngidan ke dor, ngidan ke step dawai baru kau kibala sia astal. Senjam ke bersim nak imal sekali kadai nuksa. Kumbaji apa blok 1. Kamu kerok setiap sangat. Kau city Home Minister meaning nothing. Bukan semua. Kani kan saya ki beri tak tang pisau ni tawang sapok national human right. Yak sangat pin pisau snap. Ikane kadai kajing sekum ka nuksa. Bagi wei ki hima ki doloi dak borom. Ne sekum ka blok 2. Pasha kan la sa le khoi tu khoi. Ndan bo fai kadai sapok national human right. Ikane kadai kajing khang bo pli kai. Kadai ka juk sai mentas tang sudah kamel abiang ayai. Dan problem bagi kami dari ini, ikawak nak kami lah dah. Kini kadang kerusak kan bagi kita simek senjam, bagi bagi long try ke jaga. Kadang minum alat sir ke jaga tu hima sayang bahkan lek sa Assam. Bagi hima marjan ngim don konflik mo, ngalah jual CMM para hima kasih juga ikut konflik. Siapa ada ni ajas kan si hima maruat hima jirang ni apa ni ajas. Target si kalau Assam fresh, umdai benar kuat sir ke jaga tu hima sayang. Nakaliang uba pidion lingdo thaba acting lingdo kasoyong lingdo ship ulak penpau bakane kasen jam kahima soyong kalong dak jing sngokhiya namar ka jingsha leben gi khon ki hajar haki brio banabar ulong mag jing khmilanti kadon ban penyo ya ka hak bat pentep bau SDO ukular ban hiar sakate ka jaka ban penlong ka jing jurep kumdong sinsyar dak basungkhiya yuan lang hangne namata kata ka jingjia ka basungsi ka kum baletu la penisha syakmat Makadon ke jingsha leben ke jingsha ta juga beri ke jongi nak hima ke jongi. Iwan hang ne bini kendu USDO civil jong kapatat ma adin bingla ai ketua petition Shah National Human Rights Commission. Kaba I penpau ke jing sungkia kalau nak kalian jong hima bantip ikikun ki hajar kinsha leben nani kinsha yuroj hakita ki bar on gibri ku banaba kamtam me yaka Assam forest. Tengi tempau ke jingshiang iwan lang hangne kum kinong sisha do ke himahi baro kawai iwan lang ki menteri kelindora ki bede ki klik do sisha jongka banisem ni kane nambar gidor ke jing smokia bar ke jing ta ya ke hima ka jongi lada ki ta ki baong no tu beri besong hagi border area kinsha le ben ki wepat tengi tempau ke jing sungu ro abangi keren bad USDO civil Patar mak subdivision ular pancim kia ya kene banget berkata kakam kan longo kaban yo ya kajing sisa bagai ke kabakila le kamot ni nakaliang job hima di tempat pengidon kajing kit lang ya kata bentar apa kerpat kita baking penyo ya kohok jong kini ki beriu ki jongi bat hakajing ekren mene ular pancim kia ya kene kakam bat ular ro penyalek spot aku tarik saya pendek loong bana jingjep ini ya kata ini saya lek lang sata bagai barok ingat ikmilanti ya kajing bisa kebohok bagi kajing sisa barok kebodon hangta ini suatu bunsi na bagi ya kebayadai bagi kamar ini suatu kudukon kadon kawai pegawai kaan yang tak kanu ka kam case nak kata ini suatu ba kadon kaan nak menta kiduk kisok kadon kaan menta kitu ki rangli ki juki maka national human rights kadon maka jong kaan nak menta jong kitu ki brio nak menta barok ki brio nak tadang isufu maka ni kam kadai hi bengin ya sejerong nam tabanyo ki jing bisa ke bohok habatin pej bahaki ki shop plus f ka plus f Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya